Imyanya myibarukiro y'umugore. Imyanya ndangagitsina y'umugabo ni kimwe mu bice by'umubiri byoroha kwiga ndetse no kubimenya. Ibi biterwa n'uko bitaruhije cyane nka bagenzi babo b'abagore. Ikindi kandi ni uko akenshi ijyana n'imiyoboro y'inkari, bityo byose byigirwa hamwe, bitandukanye n'uko bigenda ku bagore. Ubusanzwe ibice byinshi by'igitsina gabo bigaragara inyuma, bityo ibyo bice bigaragara inyuma ni ubwambure bw'umugabo, ari byo imboro n'amabya. Ku rundi ruhande mu bice by'imbere harimo nka prostate, imiyoborantanga, imirirantanga n'ibindi. Reka dukomereze ikiganiro ku kamaro k'imyanya myibarukiro y'umugabo. Akamaro ka mbere k'imyanya myibarukiro y'umugabo ni ugukora, kubika no gutwara intangangabo n'amasohoro. Akamaro ka kabiri k'imyanya myibarukiro y'abagabo ni ugusohora amasohoro mu bwambure bw'umugabo. Akamaro ka gatatu k'imyanya myibarukiro y'umugabo ni ugukora no gutanga imisemburo ya kigabo. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe ibice bigize ubwambure bw'umugabo. Ubusanzwe iyo havuzwe igitsina cy'umugabo, abenshi icyo bumva ni imboro, igice kigaragara kiri hanze. Ubwambure bw'umugabo bugira uburebure butandukanye bitewe n'umuntu, ariko tugereranyije igipimo kiba kiri hagati ya santimetero 7 na santimetero 12 iyo kidafite umurego. Iyo umugabo ashyutswe, ubwambure bwe bwiyongeraho santimetero nkeya, bukaba bwareshya na santimetero 15, gusa hari abizera ko bushobora kurenga bitewe n'imiti gakondo bakwifashisha, ariko nyabuneka ntitwabagira inama yo kubigenza gutyo. Ubwambure bw'umugabo bugizwe n'igice gifashe ku nda munsi y'umukondo, igice kirekire kiburungushuye n'agahu gatwikiriye hejuru. Aka gahu gatwikiriye hejuru ku bwambure bw'umugabo niko bakeba iyo bageze ku gihe cyo gusiramura. Umumaro w'ingenzi w'ubwambure bw'umugabo ni ugukora imibonano mpuzabitsina ndetse no kwihagarika cyangwa kunyara. Ubwambure bw'umugabo bunyurwamo n'utuyoboro duto tw'inkari tuva mu ruhago. Amasohoro yifitemo intangangabo asohokera mu bwambure bw'umugabo ku musozo w'imibonano mpuzabitsina, akajya mu gitsina gore, bityo akaba yasama. Reka dukomeze ikiganiro ku kumenya imiterere y'amabya. Aha mise nibuka ko imiterere y'amabya aricyo kiganiro cya mbere twabagirijeho kuri iyi channel, kimaze kurebwa n'abantu 4700 mu myaka 3 ishize. Icyo gihe twababwiye ibintu 10 ukwiye kumenya ku mabya. Ubusanzwe amabya ni uduce tubiri tumeze nk'udusabo, ku buryo buri kamwe kaba kareshya nka santimetero 5 buri kamwe, kandi tuba turi munsi y'ubwambure bw'umugabo. Akamaro k'amabya y'abagabo ni ugusohora umusemburo gabo witwa testosterone. Akandi kamaro k'amabya y'abagabo ni uko ashinzwe gukora ndetse akanabika intangangabo. Ku rundi ruhande, isaho y'amabya scrotum ni igice cy'igitsina gabo kigizwe n'uruhu n'imikaya kiba giteretsemo amabya. Akamaro k'isaho y'amabya ni ukugena ubushyuhe bworohereza ikorwa ry'intangangabo, kandi igihindura ingano yacyo bitewe n'ubushyuhe. Ubusanzwe intangangabo zikorwa ku bushyuhe buri munsi ya degere Celsius 2 ku bushyuhe bw'umubiri busanzwe. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya imiterere y'umurerantanga, epididyme. Ubusanzwe iki ni igice kiri ku musozo w'amabya, ndetse akaba ari umwanya intangangabo zikuriramo nyuma y'uko zakozwe n'amabya nyirizina. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya imiterere y'imiyoborantanga.
Imiyoborantanga ni imiheha miremire ifite umubyimba muto iyobora intanga izivana mu mirerantanga izijyana inyuma y'uruhago yitegura kuba yasohorwa. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya imiterere y'imvubura. Iyi mirerantanga inyura mu mvubura zirekura amatembabuzi yivanga n'intanga bigakora amasohoro. Ayo matembabuzi yoroshya kandi akanagaburira amasohoro y'umugabo. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya imiterere y'umuyoboro w'inkari. Mu gihe cyo gusohora, amasohoro y'umugabo anyura mu bwambure no mu muyoboro w'inkari akajya hanze. Mubyibuke kandi ko uyu muyoboro unyuramo amasohoro kandi ni nawo muyoboro unyurwamo n'inkari iyo bisohotse. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya imiterere y'utwenge tw'inkari. Uyu mwenge w'inkari ni akenge kari mu bwambure bw'umugabo n'ubundi ahantu inkari cyangwa amasohoro bisohokera. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.